possibilities. Shamu akwaba masamu atena se de ba oye Coastal Television do de get near 514 channel 54 you go TV do channel 22 you St Edward in St Augustine when the guitar box no yeah Facebook you live YouTube see live nteko ho a like ara na share ne mo comment no ohia mo pa da do location de bo wona am ameje yesu etwa to me bia wo bia na ja yanyu achen fefe fedama na dambre asase ye kan Central Entertainment Show obo wakon bia every Friday between the hours of 4 p.m. to 7 p.m. na enbiri yedin komo album launching bi bokodo na onye just album launching keke oye gospel music, another gospel artist of the year CMA. Yeah, gospel song of the year CMA meche Central Music Awards November ya end November ya na award no crowd na ya o win the award or launch the second album third album na ta chere we win the award no bo share na da ma because oja award no bo launch album hey ebusia gospel musicians wunyine ye papa we keep kosa ana Central region na yaraka na yaka idekisiden yaka na idekisi oye Rocky Music Entertainment ahon na we page adam oye oba payini we page na nebudu dam pempedu Monday award oloshen kumo na mimede waji November yadi yarko yenyim next year na yarko Charter House yanyin wo capital yanyin pay for the capital do che na wo le be jan wo Central na yanyin next year na yanyin pay for yanyin wo pedo Telesel Music Awards no na yanyin wo pedo pa na ewusia mon ye odede muntete waso a mon pay for akwaba wo de mahirwa ya hinwa yes I Empress Christy Mami, masamu akwaba bio. Yeja. Rocky. Apo mi yadi. Yamrado. Emi won wa afa dodo. Yedasi. Ede nyase. Emi na adum. Yawa. Man shasing fi Rocky Music Entertainment. Na yambon komo. Rocky Music Entertainment. Obadabe. No November abaja award musicians adadawa gospel musicians so keep ko saisa wondi dem obi asase ohun be ofa na manfa nko Rocky Music shase debe Rocky Music obi a ma moto wow I'm a musician more Central region I'm a bass for Elmina wonderful me started to 2010 wow na me started moto me artist wow me artist Abba Fred is it her life gospel hip hop ana adwa ana safu me a secular artist wonderful aban hip hop a me ginem aban gospel so me ginem no wonder aban gospel a me ginem aban Afro music so no so me ginem Ewima ma nkofu de hu pa asoko fine girls abo nti obi ama ne nsa so asoko dame no amena mo gba dame no wonderful wow it's Rocky Music Entertainment nata oba Central region hadi emire gumare ye now na say Rocky Music didima secular okutu ho he ma Empress Christy be ya especially
award nkofu what one kind of wugani abanda ehun Empress Christy wa Empress Christy ya my sister. Wow. I am a sister, men and world men wala. No so ni me de mayor. Ba no so otoyum. Otoyum wa so dey. By more one day ana oba mention brother ma choyum bi na me pede eni mo ko studio. Wow. Na mo ko record minimum no inzi bia enwom no no eyi bia menen no nkwane en ko record na mi so wa kada no no mate na la na renda owa na me friend phone no de Empress awanyefa bla studio me ku book studio why vocalist bibia Ranaba record na Empress bema ya recording enwi wie a meso no enwi a memo unte no wofie mema enwi no wa lunch wala lunch asana we te enwi wonderful ina mama wa lunch enwi ya lunch enwi no 2013 2013 wow. Is it 2020? Yeah, 2013. Nah, me ya lunch him. Wow. The first album I did out near Adom. It was 2025, yeah. And 2023, sorry. 2023. 3 years in. Yeah. No, the Adom no. Or the out. But or the Adom the out no. Ne you there now kakano. Oh, so. You mon ketne fie kwan se. No mon ketne fie. Da belly day no so. Ya lunch Adom ni wie no. Ina mama won nominating wo Central Music Award. Wow, CMA. CMA. Mama won nominating wo. Mama no so ya kwa try your best. Ya kure. But all of us why yeah. But yes ya bo milungu. That's right. Ya besane ya kubio. Sure. Na yes na call. Second one. Second one so one head na manfa. Wow. Yes no. Boso mne no work on aja. Transa work on 3 times. Yenjai cry, yenjai. It's the matter I feel so. Ya besane ya ko. Ni yeji jima na I feel so head na. You push it through. Ya kure. Wow. Wow. Ya kure ya wabuba Empress. Boyini. Wow, grab Gospel Song of the Year. Hey. Wow. Empress Gospel Song of the Year. In fact, no NJ. Wow. Oh NJ papa. By every by next year the award no imagine double. One watch out for Empress. You know, in working music entertainment. Watch out. E musabasa bodo. Ya rock music entertainment emission na e wuse inu baby na ohwe mo si bo kire chama ka mesi next year the Teresa Music Award one trying wa Charter House Papa Empress Papa mo akwa baby wadi mahenwa ye ja ya hene so se go for ka Empress Christy creativity about Christy adenye biara ohun impa na ye bi se bi o so de se ye kan Empress gift Christy oni ho na I mean Empress Christy oyema no fi esoro wa ba ana ofi ndie bai ana ganenya ana Empress Christy oni ho na okay dada medasi aso dasi ba na mi show na michie obi a ohwe him sesia bibi ohwe him bi anya mission normal TV nda wa na
Empress Christy, Mizin can me ebisama de your Obapa Christy and Empress Christy. Muhubia hana bibi dem pocho debi. Christian name nedi obia kitebi. Christina, Mrs. Christina and Empress and so abosodo. Nti mpocho onye muhu bibia oya santini na muso me fantini. Me ye dini nyankasa. Me ye dini mu papa so yeguani. Nti me ye dina half na egua half. Wow. Nti me ye fantini nyankasa. And me sanso yi second one nana. Me ye Empress Christy. Oye obia oye fantini. Na oye edineni. Wow. Na Cape Coast ni iguani. Afa mama fi edinam papa fi Cape Coast. Nti me ye fantini ankasa. Na Empress Christy ye obia wo mo edina. O mi na hwala. Mi fi na hwa na wotetem mama zenyin ma nyame na adomala. Asoro no nkroyi yela. Mezekaye nyomutuni ewa asoro danim makakwa ho me leading vocalist me lead ankasa nti ja adum na odum henema sesiala odi hene ebodu da mampempensu yi wow Empress Christy me ye fantini ankasa me fi edina no gwa Aya vocalist watawo oye asodem asofo wonye bi no pa asemisa Empress Christy yes wawor anon worry okay madasi Empress Christy wawor wonderful pocho say hwemansa me sham wedding ring awa yeah say Empress Christy wawor pasofa mizin pocho debi mukuni ye sofo na emum ozi sofo ni chi ozi sofo ni chi ebia sofo be dey ya ti ntoni ye asodem ana fa na nyamesom no ono na aspecta yeah asodem on fa de obeye asofa anonya by force de obefa de obeye sofo pocho njo nti onye sofo madasi yeah madasi Empress Shase wo asodem eroto nyom ebeye leading vocalist abadna o push you there kwa record nyom na echi bankofo nti wonka wa be wo chepudem mo na enta chepudem mo na ja da baja award ma ka fa sama be okay madasi daddy me leading vocalist wo asol day but asol na ye kono there nyame nkonkron obutumi dian be siye o baby and ejuma na yero no waso no enyum to no oye ejuma yero ye manyame en yero ye manyame a eda nyankopon tum dian si baby odi ndum pempensu bi and obini hono nyum na yero to o waso den wo and obini hono nyum na wo to no we ni mpate dan yala won so o lead vocal wo aso dama wo lead dama na nyame o che hono dam mo di juri nti hensu ye botumi yaye yesra adom ni fi nyame wa nyame da adom na ba ma hen me yetumi yaye nti se leading vocalist on chere ye no asori dem nkotin na emom esra nyame de matuma ye we nyame nkonkron me peda moto nyum ti de Obapa Christy me peda moto nyum ti de Pace Esther me peda moto nyum ti de Joyce Blessing because ejuma no yere ye and Elia suna ayenye ono na nyame de adom no obotumizi ammo nti nyame na adom mpaebo nkaka nkra dama na nyame ze enyum oziche Empress Christy order me tro to ho nti mo tro no ma tro nyum na ato abaye some years baye 10 years enyum na dawa sana mo ko ho manager Rocky ma ozema ko studio ma ko record menyum ma yezi aba out nti oya adom wow nyame na adom ba woda ebutuma ye o first track abam na launch no and launch by mistake oya adom keke wow nyame na adom wow eti ye bi se biewa na ye gina wo oye first album na launch no abadu no show nkran de ma traso de ma ye nti ma launch na ma so menye na eja life ya nkofo wologbe yensu ye mmobi
sika nkofo egi yensu yenji bi onu nti no ma jada na eda ja wa so pere nkofo te hunka ta me bad no so nkreda okay medasi kwanhya no onu ne day mizin kan maken me say nyame nkonkron yes say eben no a onu so ben na me epe no ebisa na oye usanda crisis ye mbom na obobo yen nti me bom en nyame so oboem ma ohyem nkran ne dey nyame ejuma no enyum to no oye nyame ejuma and oye de oye enije na enyum to no ye ekra na eziban se enyum no eto na eto ne ya ama wo kra me oti dey wite nyame asam so en enyum na so ye fa no nyame asam mu nti o ma ekra me nti ewo ho a na se adom ni juwa anya obi na obaka de o hye won kwan de koye by force yeah nalaze no ho baba de co-studio kokko record manyomi enyum nyame nkonkon na o de chehen nti kokko record manyomi kokko record manyomi and my manager rocking chan so ma ozemokwe nti ye ejuma na amanyame o me de ye ti wiaze nyoma kakra so fam ho a oye obi bohu obi bate wonka obohu de lady onini lady onini fete da man de yehu oba pa yehu we stars bebre oye fe oye nshira ni nyina aka nshira no ho anyame di hire no asase do nti ni nyina aka ho ni nyina aka ho ebushafo yemba dokra ba na ye beba oye second album launch and sana ya betedi na mepede ye kohwe oye Empress Christy ne nyomukọ yan kohwe yim na yambra na yaba ya chenko motwetwendo yan hwe yim sesi a Chenara mini ya chenara era de brand swa obeye the bread is so obey. 1 hour cherry no. 1 hour for Froby. Tessa Cordia. What's the Ambira? Oh, miniature now. Here I the bread is so obey. No, 1 hour for Froby, Tessa Cordia. What's the Ambira? Oh, miniature now. Here I the bread is so obey. 1 hour cherry no. 1 hour for Froby, Tessa Cordia. What's the Ambira? Miniature now. Here I the bread is so obey.
Chanara. Mama, inspiration here, but all than by why Chanara. Now today, situation be up for me now. Make sure that China and maybe another. I mean, and you do not know by why Chanara. Okay, that's it. Chanara ye abrabo mwasem jumbia mezeba out. Yeah. Me de come album na Chanara ne de oye nsam bebre na etwa nyame ani ma. Yes. Enyo nzipa. En nyoma bebre osiye mo. Papa Chanara no obi na mtena hayo. Yes. Obi na mede tena TV station high. Ma twa nyame ani papa. Wow. Ma twa nyame ani mankasa. En me care dey me sure me nyomo no na me ma me bi o ma so and yezi nkomo mama me pa yezi nkomo se Christy ese atro nyum ma so mo nyum me zi baka ho na ya ko studio na ya ko record and o ma na ma me no o tro no fi Asorba ho kakra ye nti na oyezi Christy ma kan sensan mo Munyumi ya eja mama mi so ne moko studio yi na mama mi so okwe e bo twan nyame na ni and minim da nyame beye yankopon de me be pue baby nyame ze me bo koy kodu baby mama ye nyinara on ye jan because na mo so ma so Wow. na mo wa so mo so ma so and minim da yankopon de mbodu baby because nyame ohwe akome onhwe nyodo nti se ye twan nyame ni ma Baby me peda nyame di udu no. Odi ubodu. Ti Chanara ndi abrabo mi nsam ni bi eye masam kakra. Na me de cho Chanara. Yeah. Wow. Kenya no asor abaso na eko. Okay. Me da si. Now no. Yeah. Moko Christ Healing Power Church. Wow. Ghana. Wonderful. Christ Healing Power Church. Ghana #1. Sisi na Asorba Kofi. Na those days no. Na me kwa Asorbi. Mo mbozi ne wa ha. Okay. Mo bozi na onye. Ebodu na ameme pe fifi mo. Ma ampere abona nso batete mo abo. Usa na se gba Asorbi Christ Park Bible na konan wa komum. Atase. Ye na obi abie na atan individually. Ntino nyama se bibi baye na se ye nyina ye kwa Asorba kura nche yentena ha dadu luma no nyuma osuma open mo so mo bipe onomo nyina ye ntumi kugu kale church nkote nyina ye ntumi nko Methodist nyina ye ntumi nko Pentecost nyina ye ntumi kwa Assemblies of God nyina tere mo baye ma Jesu kitoma baja tumda Nyankopon wo ho oboni wiase wasom ndobade omra magi wiase jini dikeke na yesura heman asa nti me I don't believe baby wasoro ko fa ko wasoro but me you wudin komo me pray mu wasoro pra kwa na ekwana asa na ti se de boko Christ Healing Power Church. Oh na kwa wasoro ye kwa onkesifi wala nse na ncho ati asa they appreciate onye ye fon to ho kakra nyembe permanent I remember Vivi mo. Number permanent. Okay, e be sa bo. Mama ba na ko. Ana pere bo chema nkote. Number permanent. Ma hwe fon ka wo. Baby.
Eti ebusa Saturday the TV show. Yangi oye Empress Christy. Enye ena ya bonkomo. Eti let's come back to award no do. Oye CMA. Mamonko manager ho. Manager CMA one award no damba asase no aka bibi for ho da enyom no edereba no kire when you swado akọ first one ye second one but third time no dey no we be there abanyom na edeka share oye CMA no muma itum na the win award abanyom party yes Everyone make a shame atamfo yan atamfo wan yan yami enemies are not God. Why enemies are not God? Na atamfo yan yami atamfo che we yan yami awan we ya word we yan yami so why do we force ourselves there we make yami mfa man what awan they know themselves that we yan yami but what try biara udare na ka che ne nti abandon me my tricks in kakra manager my tricks CMA tricks na atafu yenya me di kuwuro me kesi de bi da seda bi da do biara kwa bi do obeyeye ni na di wuuro na atafu yenya me me ja atafu anyum no wala manager no o manager skresa yi ya award ntu be me pere eboyim EMPRESS mo ba no but pere eboyim obanda them award in the sea. Yeah, more year than you pure. Why be you to see them atafu yemi kotina woko na fakaja award bra. I mean there atafu yemi no obeji. Nti na meja atafu yemi. Chere ehwe nyum no beat odem. Ehwe nsam wonyum no. Na ehwe musima EMPRESS de no ho hyem wa nyum no ma. No chere nyum no de okọ baja award. Ndo bafa. Ndo bafa pa. Tricks ni. Ndo bafa pa. Mabadasi. Eti mama EMPRESS. Eti atafo nyanyame abaja award wo CMA 2025. Yes. Mfano 2024 2025. Yeah. Bra won nominate you there atafo nyanyame okay, one of the songs are wall appear who to coffee voting. I mean, no feelings into that. Because I first or second one, third one. I mean, Baba, no feelings into that. Okay, madam, see, Papa. At time for Yanyame, and you know, Okasa, and Okasa, I'm sure Chilean, Ibiazimba, the other Samba. Sunday, Ubia and you over to my Yami. Yami no Yami. Wow. Ubi in you. And Muni there was a manager at time for Yami, I call CMA. In fact, I am it. In your G, and me feel good because me there and humanity. No more summon or can't summit your hand. And see, me there about Tassum and CMA for one reject because on your Numbiana Doka. What you to my day? Your budget damn you mean I nominate. No, yeah, you na Edbacoma over nominate. Tia quite our gene to my nature day. Yamia yazi. Timinua G pa day. Why nominating Wabado? Pa. It's you do voting. Na voting no more. I okra do did now. What my what net no. Let you yam show obi ni yam no wor bo wana a nomination one nominating I mean this day awards night national na who feelings into that yo na I was sure that baja na there when you tell when the odo vote be I mean I wa from the day we feelings into the what day awards night national. Okay, madam, say Papa. Feeling a day na is kakra wo mi so kakra wo. And GD so ya kese. GD ya kese pa. But you show the kete because yan na ye ma award no. Paying for na warma. Ti ho na wani
or betchy. And no sense to me, so. Yes. We use our pardon. Nay, yes. Eh, Yami Concon Cassa. Yami Concon Cassa. Yami no coiny. Na is look a crabby or because na Yako first, Yako second, and Ted in the sweet GD papa, near the credit a feed the Abeji award. See, Yamin no coin Yako one the GD Juma. Wow, papa, and GD Sui Juma. Yamika say, papa, see, Adibio area and ye the Ebu Wabo. Or them a GD Juma and Oye Juma so. And didn't the madam or ye Juma? Papa. Now, gospel song of the year. Mr. Kane. Hey, Empress. wow. Christy, Mr. Kane. Papa. Ebusiafo, yes, sir, atamfu nyame, my uncle, Nanko share a new procon of the Jar Warden. Naibu Dampa, yes, CME, several organizers. Na judges no waso mo do wo nwom do hokan atafo so wonye nyame ampa na oda nwom no so oja award ebusa ye hwe no mbesisi a na yentie do
Wow. Ah, time for you now, Paul. Ah, let me one word and Champon Tassi. Yes. This song, one word. Ah, and I when I'm with Jamia, me obey problem. Yes. And Jamie be your problem, pa. Now, mommy, Bama briefing kakra tough for me. How come you should video now? You Eric no there so most course so the require and the money you what is it now? I don't know. Oh baby, if you're not even know you won't there a lady no wash at I mean briefing kakra you know what's happened or yeah that okay madasi atamfo yan nyame drama kakra na o mu metuasia ko si dey me wo maami bia me ti wo fie ah ehun dey why dey nyoma mi ye mam nti meji no nyoma na azi kokotan meze ko mo koba eja kakra me nya no nyoma mi ye kra nti ma otene dey meze nyoma no coach ma but your one side na epeda me say ni bia meze nyoma no coach ma na ehun dey obi tobi nimpa no tobi no ma mi sika dey mansasa na mi nyinsasa na mo koye dey me kosesa na mazaba mebe no so na menyoma ni nyina papa nzeko nsesa no so mo koye san sika odema me fake ti mo koye mpo me nyansesa no me nyansesa no na mpo ibe ko no nkai ja o ye wa bolum o sanda mama ne fake so le ye wa ye ma jinjan ne ja ye jiji man kaka nkra ma me di pwe kwem so me nya bi ma o ye ma adom ma o ma bibi kakra me nya ma ayo ti na me di sunam nti me nya bi ma obo ma o ma mi sika nti mo kodu fie no na nyoma no de wa ayo but me kita nyoma ni sika na no pepepe ene nyoma no so aye we no ma me na la osuma ma na o de nyama nsuma ma no onim hu bi pa njo onim hu bi pa ma obaye mu kofie obutuma aye mbasa wa aye ma de jinjan enyankopon so oyimu bo afuma ma me nya ni sika ne kama wow nti odu ho no na chede ni susun biara wa kaniti atamfo nya nyame ontumi ya nyame wow nyama ono be hihye no na obeye adwuma debi nti yehwe drama ni finfi obi bi na yehu de wura baby shatter de wa bodam anade otitinu bi no so otene jo medasi wura ba no a otitinu ho oyedama bibili ye no chede ma me na ba me ne wo fie ho na ba me ne wo fie ho ana okay na ma bofra bi etukwan acha na la mentena nkampo tinyame na adoma na no so oboduri ono ba na eja o ye shopping bro wow shopping no ye bro na odi be na me manfa me san kana me de kosi dem ho de kosi dem ho ni nyina asa na ma me no wa kanch wa ye nwoma egudu ti nwoma no ye egudu no ame so de minim makofa nwoma de eja munua me ne ti oba me da akira ne de ma abofre aza odi bro mi nwoma odi bro mi so oba so munua ba mam me de tsira na na o si atari o efie wo mepe nyama na odi bro ni yi na mepe da ma atari na mepe wow musumiti mu fa na mse munua je epia o je madama no sha na ohye ya na ma me na la kanchin no kanchi gudu o started o ye adwuma wona ba no to so no na ogige ne be mi ohu mo mfa yen oh nti no che atamfo nya nyampa dabi wow mo hihye bia me hu ata Ebusia Central Entertainment Show. Yenye oye Empress Christy. Elmina Deshipa Central Region. Yene Deshi kon na ebusia fu owo wan kan wonyire ye. Yes, because ijebi oloba no. Atafo nyanyame. Na yayi no robon komo. Mama Empress. No board, but Menya, oh yeah, Mr. Rocky. Now, third edition of Empress Christy, ne album launching or Babado.
boy munchir kakra otidan obabarda beda obey ne himfa tere album launch otidan boy munchir kakra na ye hwe doroko album launch no before no na ye adwuna nke ye no Kobenian Square. But ya asise ne wi de kakra asise yamba bi kakra. Sisi ade ya atwa ba Bohon Bridge. Wow. Bohon Bridge. Bohon Bridge na. Edina elmina wa. Bohon Bridge na ye be lunch. Bohon Bridge na no wa him fada. O elmina wa na. Ba try for him say if you keep ko say elmina ye be du him ye ba fa him na da me bia no otetedan na ama if you keep ko say elba elimina e ba fa Chapel Square by ekoni ya one way enima baba about to run about wa aba okay Bohon Bridge me fa na efa Chapel Square ya Elime bi na carefully be na run about I want to fund Bohon Bridge. Oh, there's a sport you won't say for. Yeah. Oh, okay. I want to be okay. Lunch. I feel so you nyama bebe de go akom. Nyama bebe go akom. Nti man sana no mama kwa na mama ba mama eyiwo mama kwa na amamenye mama Empress gift me na ewie Empress Christy yen na ewie Rocky Music Entertainment moti bia ni pakra na ebembi we so was ana wonye wonam ye pa Costa Television ya mokwa butu abo ho na abado ada ho na ase ana ka bi a kire ho na Costa Television e don ase pa da one man akwanya me yetumi aba hede ya me hye won pa ya me won kase oma Costa TV no anya big amen e don ase pa e wo da makwanya wo da me yes so it as papa Empress echi yembi sa data album no oba launch invited artists me there ma oh me yefi me lady anointed mama oh anointed yes lady anointed mommy need to be feeling rough yes be feeling the papa we don't need them there be the mara so na Mrs. Gifty yes yeah no simple it's ye bisa ben da brada about launch my brada okay and that's it Costa mother Costa fast papa the one man opportunity out today one man akonya out today and the yet na Costa ye ni hen papa mpocho ni the Asorba Kofi ye ni hen papa Asorba Kofi ye ni zimpomo am the EMPRESS CHRISTY ministry album launching Artiste wo Elmina Edina yes yeah 25th December bronya dana wo Kristo no bronya dana na ma album no oni Kristo lu pray wonderful papa wonderful na malo so metene me ni Kristo pray oye me birthday special oye me birthday son kokra yeah that wow so me ni Kristo pray ko pe and me third album ni Kristo ordinary pray and me there ngosra wechi and nyam te echi oji te echi to sanda Christ wo wona ma hen don ba papa hen bon on be hen nkondua bia yes ti da album Yoruba out or ba papa oho bia zodene se buso ma album o da ba hye ni CD mo no nkondua bia basisa amen nti oye 25th na album launching or badu ewo
Bonho Bridge. Bonho Bridge, yeah. Edina Bonho Bridge. Yene junction Felipe na re compano. Ehwa na yare time in ye 5:30. Enyibo. Aba, you baby. Baby. Joe. Costa television. Center determination. Ye dasi. Wow. Ye baby. Pepe no record. Na nimpe bebre na woni nwaji di album launching yechi. Edom bebre na wol bodum do Elmina 4, Cape Coast 4, Accra 4. Wow. Oh, even nimpa bebre from oho. Minya kwanja maba. Maybe I may have the onam Christmas and into programs for her, but I couldn't yaba maba. In Sinyamina Domara, you start at 5:30. Wow. Pepe. What in suffer will be in the Irish Empress or Costa Bra. Na ebe shira activities baby no record. My free Asorba kwa. Baby, what be administration or ministers, baby, na worba, our be administrations or and Sana Empress Mankasa, the host. Yes, the host and the birthday general. Yes, will be general. Yes, Namasi, money be a hey, I wish. Oh, Miss Newman be a bro. Intimaton Safro, the BBA will be a ministers, baby, na worba, or Minister Ojaba, Ewodo. And me were minister anointing from Accra. Wow. Oba. Wow. And lady anointed lady. Yeah. Or baby. Yeah. And our friend Mrs. Gifty Ehun. Or Cape Coast. Lady anointed. No so Cape Coast here. When you are Oba. But ya bomi peja nyami. Bra come home. Na yim peja nyami. Nimpe baby. And Elmina Dance Academy. Yes. Once or dopa. Hey, by program no do. Yeah. Hey, mun coffee di. Hey, me mo shut out. Baby be will be am on shut out. We jina do den. We jina mo den. Nti bra and mo ma papa no bi so. Asofo. Ekukudam. Yes. Asofo ekukudam. Wo ba programming. O se wenwa. No nsama wo ka kiro. Sister, bra. Brother bra. Wasofo ekukudam papa. What programming? Yes. Asofo bi me Reverend James. Ofe. Wow. Our God is my helper. Aso wo Elmina. Peshil Agrok. Wow. Oroba. Ujinemi den waha. And mo Reverend mo Apostle Joseph awoche apia. Yes. Apostle Joseph apia. Well mean yes. No Salvation Prayer Ministry. Well mean papa or you ja. Yes. Papa owodo. No so wodo pa reba den bra. Na behia and afi so mo Pastor Charles apia. So mo sofi bia no so onamo bompen kakankra. Wow. No so orebado. And it's you cry molukofie. Molukofie a molukọ ma so fie. Mo wo mama me bi wo ho. Reverend Mama Rita. Wow. Embri. Yeah. Reverend Mama Rita Embri. Mama wo ba metina Costa. Michio. Amen. Papa. Michio baby bia wo bi anyame show. Mama Rita oreba. Then the whole central region na Cape Coast ha. Ono ni maami bia owo do wotima. No ye bi sha ye MC. Wow. Oye big MC. Wo Cape Coast ha na Elmina. Wow. Ono no bi gine ma ahwe mi bibia amam. Very nice. Ono no bi gine ahwe mi bibia amam. Mama Rita anyame show papa. Christ Healing Power Church. Yan asol maami papa yan sofoba wo ho. Ni Mama Rita. And mo ko mo papa do. Mo papa sisi a me hye na ase. Yes. Papa Fezi. Reverend Papa Fezi. Nyame show onye okese. Ompegja adom no. Oma adom ne ekese adom na eda mam do don hwi no. Nyame ye okese papa. Nyame show wo ba metina Costa na mo bo odini.
adomene yekesi adomene yekesi me papa Reverend Kobena Afezi Oroba din yeah papa Reverend Kobena Afezi whatene mu din bra na be hia hen asofu nyina bra be hia hon na be yeshua papa nyame show nyame yokesi nyame show papa papa misanasi nde Christ Healing Power Church Asol paying out down with Elmina number 1 papa nyame show papa and Samuel can be a choda Elmina fu nyina my fans painful mama mem hon invite ankasa me supportive wala bom me your program na wo bom nimpa bebre me mo na Louise wo wow at this time Golden Hill Park our friend Lemon Beach I am boy wonderful my day ju ho wow and our friend E-Town City wow guest house nice now say no so me ju ho wonderful wonderful and boy ni the bebre Batasco phones me ju ho Batasco phones mo ma mi bi so ho no so Almina ho nizina we escape nkakra no so me edu ho nimpa bebre and won nyinara wo ye memboy amen nti amen me mo bia shed out wow and mi chi obia nyame nka wono no mbo hon baby we iska ni fi wo de bo men amen kopon nhye ho ma amen nyame ye hon kese papa amen pa me da hon ase papa ebusia ye ko Facebook him ya be ma root eye awo elehwe the mara na oyeja culture waso elehwe papa eti ebusia wo comment no de comment no ba ya nche me papa nti root eye na ja culture ya de ho ase there elehwe no Facebook ya de ho ase papa anointed lady all the go fire oh anointed mama omi emi center the television ye chia wa so pa aya there share Facebook ye da wase papa there share Facebook but Empress answer na ye bokọ no enwuma wa ba pa hotem mama chama capella okay kaba na ashofi ya fai yo medasi enyuma ye ba pa hotam no amede da oye itu odado ye asesa ebesesa asesa so the nyoma asesa yes it has changed asesa nyoma asesa nyankopon na dan nyoma yes the was say bia nyame adan nyame ayeniye na me ma kapal na mezi ekobi na mazoba me fa asesa namba mezi the next one be our album do osi obimpowe masowa she meje woni won kuma mi o oboni foni titu abadani enkoyimdie amami yesuwe eshirani we radio woni msa tamfo dosu meche sewanya mami ameni rigwasi o Woni makuchem nyame okatechi obutentin pape di mami o wan kwa mami yo papa di ma fu Jesus become for Jesus pape masamni o papa misifra wa jimmi so okatechi osusu hini pape di mami o. Wow very anointed it was here 25th
December brain na na iye de sa oye yanche eframa mababa fo akọ mam babufi babufa wele hwem babufi ya mabafo na menyo akọ oye Elmina na Yakobo ahina kira ba wa padam enyumi ho na eyim so wopa ho a first TV station mo Costa television. Amen. Nti bonfonsa mfanka odan. Keep on watching Central Entertainment Show. Na yedze babro. Mama Empress yedze jumedze no rebawi e wase de bi wonchi bi de che nuanom bi ayankofu bi ana okay na yanko. Yo me dasi. Nyame show papa. Amen. Nyame ye okese. Pa any wo organizers wo ha wo kiwo ha ejuma wo ye mbozin bo wo bo e Costa. Nyame show ho no nka ho no ho. Mfide sisi na Costa ono na me chiri dam na ye wish dem sisi ara we du echiri na wa abrodo krade na nyoma ye fine wa ha and Empress sa mechia adofo a wo Elmina ozikan mechia Elmina fo nyina me fans wo Elmina nyame sure won dodo Sure. One support me award me kaje me support your friend me fans na wo bo ma me je award one wo yisika ma me zie bibia nyame nka wo ho me da wona ase papa na me reka de adom ondom ho da pende na zamba wo ye ndada no wombra ye wo bo ho bridge afi ya nkokọ Benjamin Square wombra wombosom kepos funyina me fans wo wa ha wonyina mato nsafra wan wombra na wombosom ne mpagya nyame yenka nyame na akase akire Sunday ono na wa dom hen ono na wa hen day so yona kan yen so ne hwana meto nsafra wan obi bia mbra bo ho bridge afidi or a birthday celebration and yedi pagya nyame yedi nyom nyame na nyum akire braso na yenye ehya nyame enum ya hozin rentumi ye nti esa nyame de na me na hozin na 2015 mboto na yenye na yentumi yenye ehya nyame enum me da wana ase bye bye Yo yenso yeda wase Empress Christy enonye no manager oye Don Rocky Music Entertainment. Yeah, it's yada homa sefo papa da wonso eyimbe Central Entertainment Show yeto safra na wo ba ebusa wa hwehwe so waso yada wase yedze nkomotwetwe ne besi na mum oben 7 o'clock enti ya hyehyɛ nyom Christmas songs papa bi ide jaw kwan wa bra yenkwanya oye atamfo nyanyame ida atamfo nyanyame yedre wan ne ya hyehyɛ Christmas na ending so da atamfo nyame awan ansa ne yakɔ joy ne yakafa joy news at 7 yedze abro aseda sonko onkoma design gift shop inonye NPA National Petroleum Authority unada woma na eyibi wuso masen ma jibedo otiremi yedze bro aseda bi onu nkoma oye Professor Emmanuel Kwamna Bafeje prof yede wase papa so vim professor waso umoneye umonejuma de embiri abohin sonko da mara so na aseda sonko no onkoma oye yenua be ma Uncle Ben papa obedwuma rough obedwuma hyehyɛ na man kama da ma eti na asesonko onkoma na papa awonya bre na dagye hwe mumu na hwe ahenwa abre wanya do moyefe the Central Entertainment Show bo wakonum every Friday between the hours of 4 p.m. to 7 p.m. I don't know ya besene hia na the Central Entertainment Show no da brown keep watching Coastal Television Central Entertainment Show.
we be